Penlem ke Barcelona ya ke PSG, bat ke Atletico Madrid ya ke Dortmund haka jingilek kai quarter final first leg haka UEFA Champions League. Pada yang sama hai ki paralog ki berjumpa iki video haka ne ke channel haka jingilek kai quarter final first leg haka UEFA Champions League ke Barcelona persya ya ke PSG haka ne ke jingilek kai ke Barcelona lengba urafinha kalala ban penlem ya ke PSG haba phai shkan ne ke jingilek kai ke Barcelona kaliok ban penki jar haka menit ke balai penyau lengba urafinha bat haduk ban takut ke kelas step ke Barcelona kalatam ya ke PSG da chiko lanot bat habawan ban peteng ya kala ka baar ke PSG kaliok ban penpai ya kene ke chiko lengba Udembele haka menit ke pasau pra tang ar menit haden kene ke gol ke PSG kaliok yang ban penki ya kejar lengba Uvitenha Andre haka menit ke bahan ripu ar ke Barcelona kaliok ban penpai ya kene ke gol lengba urafinha bat haka menit ke bahannya penyau ke Barcelona kaliok bantam shkamat lengba ke gol ke balathep da Christensen bat haduk ban takut ke jingilek kai ke Barcelona kalala ban penlem ya ke PSG da lai la ar haka ne ke jingilek kai sakawai pat ke jingilek kai kata ke Atletico Madrid persya ya ke Dortmund haka ne ke jingilek kai ke Atletico Madrid kalala ban penlem ya ke Dortmund da ar la kawai bat yok thep gol upara lok Lionel Messi kata Rodrigo de Paul haka ne ke jingilek kai haba phai shkan ne ke jingilek kai ke Atletico Madrid kaliok ban penki ya kejar ndang haka menit ke basau lengba Rodrigo de Paul bot ska gol jang ulino haka menit ke balai puar pat haduk ban takut ke kelas step ke Atletico Madrid kala tambi ke Dortmund da ar lanot bat habawan ban peteng ya kala ke baar ke Dortmund kaliok ban penpai ya ke cikol lengba uhalar haka menit ke bapra pawai pat haduk ban takut ke jingilek kai ke Atletico Madrid kala ban penlem ya ke Dortmund da ar la kawai haka ne ke jingilek kai bat ke jingi kun second leg jongki kandai ke khat nyau terik jong uni ubna April haka por khat ar live am kubule shibone pi ki paralog ki berjumpa iki video haka ne ke channel ngin skendok pat haka wei ke video kubule shibon